नमस्कार. आज आम्ही आईच्या कार्यवाहीस सुरुवात करूया. Speaker, sir, Start questions. under Rule 49(2 of the Rule of the Procedure of Conduct Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of the star election number 14A, tabled by Lou Mamledar, MLA, Fonda, answered 173/2014 regarding Taluka level and sports meets. The next session. गोवा Sir. Speaker, sir, some correction. Allocation number 125, tabled by Sri Reginald, Alex Reginald. Serial number B may be read as 1765. 1765. Allocation number 30, unstruck allocation number 35, tabled by Chandrakant Kavadekar. Serial number A may be read as 1039. Number of applications annexure enclosed by column 229. Serial number C referred column 429. Serial number D column number 4 to 12. Annexure number 1 after column number 9 may be read as 10, 11, 12. सभापती महाशय, गोवा विधानसभेच्या कायदे कानून कलम 49(2) प्रमाणे विधानसभेचे बिनतारांकित प्रश्न 27 आणि 66 फुडल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात उत्तर दिवपाक परवानगी दिवची. Speaker, sir, under Rule 49(2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I would like to request you that unstar allocation number 90, tabled by Sri Vishnu Surya Wagh, MLA of Santandre, regarding 27% reservation for OBC to be answered on 7/3/2014, and unstar allocation number 12, tabled by Sri Alex Reginaldo, MLA Kurtarim, regarding industries in 2M industrial estate to be answered on 7/3/2014 be postponed to the next assembly session. Speaker, sir, under the rules of business procedure, I would like to make correction to start allocation number 17B at answer A. The figures 26 may be read as 23 and unstar allocation number 11 at answer A. The word products may be read as plots. Speaker, sir, under Rule 49(2 of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of replies to the following questions to the next session of the Assembly. Start allocation number 12B regarding expenditure on EFI 2013, tabled by Sri Digambar Kamath. Number 2. Unstar allocation number 6 regarding release of print and TV advertisement, tabled by Sri Alex Reginald. पुढे दुखलेला तारांकित प्रश्न क्रमांक 5C, श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Speaker, I may be permitted to ask question number 5C. Sir. Speaker, sir, answer as per circular, sir. Speaker, sir, during the last term, there was a big noise about filling up of posts. In fact, the minister himself used to make a noise, but I have seen that there are a lot of backlogs still. Now, I want the minister to know, I want from the minister till date how many posts have been filled, total posts that have been filled from this government took over till this date, and how many have been filled, and why this backlog, exact reason. Speaker, sir, your tribal welfare, tribal vacancies जो backlog असा 1690
आनी तातल्यो फील गेल्यो 668. Speaker sir, these posts are lying pending for a long time. Now it is the duty of the government to do it because they themselves used to make a noise. Pahili Bob Matale aaj jalna. Anyway, now what I am pointing out in Goa under electricity department, in the list, in the reply, in the first part, annexure A, annexure 1. Now you have said that some of the posts have been filled, have not been filled, because in some cases not available within zone of consideration, that is the internal post, that is the post of the department, have not been filled. Also in the extended zone of consideration. Why I am telling you? Because I, Speaker sir, Jenna government brought that rule that they will promote people under zone of consideration. I was the first fellow to make a noise, and that time CM said nothing is going to happen. But in this zone of consideration I lagon, and I am Bob Malau, I Jenna, when I was making a noise that जे कोण चमचे आले I use that word and then unparliamentary म्हणले. So आपणांगल्या मनशांक घातले म्हण. So मुगे हे चार्ज कितें हा? हे आपणांगल्या मनशांक गोड ST मनशांक भायर दवरपा हे केलें ना काय म्हणून. कित्याक I am not here. Why I am not making this allegation saying that Baba it is because of the low community ना caste basis नी. आमगे काँग्रेस वगैरांक भायर दवरपाक शकतात. तेका लागून zone of consideration 1 minute. Zone of consideration जो तर खंयचे पोस्ट उरले Unless they are coming from the ST community, so they can be given, not kept because of zone of consideration. So, munge contention kide, these posts could have been filled up, even though because of zone of consideration man alle. What has minister got to say about it? Speaker sir, म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की जे एलिगेशन हांगा अलेक्स रेजनल हांकां गव्हर्मेंटाचेर करता आमचेर करता की एक गोष्ट हे पोस्ट फिलअप जायना आसतना फाटलें रावपाचें कारण एक कारण की आदल्या सरकारान जे जनरल कॅटेगरींतल्यान सुद्दां पोस्ट भरलेले आसा त्यामुळे बॅकलॉग वॅकन्सी दाखयता पूण प्रत्यक्ष वॅकन्सी ती फील जाल्ली आसा ह्योय गोश्टी आमकां निदर्शन आयल्यो दुसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट की अनेक डिपार्टमेंटांक जे पोस्ट वॅकंट दिसता पळय न्ही फॉर एग्जाम्पल आमी नर्सी भरपाचे आसा पूण ट्रायबल कम्युनिटींतल्यान आमकां जायत्यो नर्सी मेळना हेल्थ मिनिस्टरांक सांगता की तुमी एटलिस्ट खंय तरी शिकपाक तर धाडात अशे तरेचें तांचें हें आसा की आमी घेवपाक रेडी आसा फॉर एग्जाम्पल तुमी सांगता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक की प्रायमरी टिचर काडले आनी जो 107 पोस्ट काडले पूण तातूंतले मेळ्ळे आमकां जवळ जवळ 36 पोस्ट मेळ्ळे आमकां बॅकलॉग्स हे सगळे बॅकलॉग वॅकन्सी भरपाचो दृश्टिकोनान प्रयत्न सरकारान केल्लो आसा आतां पर्यंत हेल्थ डिपार्टमेंटाक 23 पोस्ट भरलेले आसा फायर एमर्जन्सीक 41 पोस्ट भरलेले आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीक 52 पोस्ट भरलेले आसा हांगा पुलीस डिपार्टमेंटाक 364 भरलेले आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक 27 पोस्ट भरलेले आसा पण हें जर पळयलें जर जायत ज्या तरेन सरकारान एफर्ट्स घेतलेले आसा त्यामुळे ह्या कम्युनिटीचेर अन्याय केला अशें बिलकुल जायना आतां कांय गोश्टी संदर्भांतल्यो अडचणी आसात की आतां सांगलें पळय न्ही की जे पोस्ट पयलेच ऑलरेडी भरलेले आसा आनी बॅकलॉग वॅकन्सी दाखयता त्यामुळे सरकारान फाटीं आमी माननीय मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा केली आनी चर्चे करता लक्षांत आयलें जे अशे तरेचे कांय जे पोस्ट भरप शक्य आसा सादे प्युना सारके किंवा LDC सारके एक मास ड्रायव्ह करून आमकां ते भरपाच्या दृश्टिकोनान सरकारान डिसिजन घेतलेलें आसा Speaker sir, even if there are no posts available, if there are no posts of teachers available, that same post could be given by that same. Sorry, teachers available na. Sorry, पोस्ट teachers post आहे. 107 पोस्ट काडलेले फक्त 27 मेळ्ळे त्यामुळे आता प्रयत्न आमचो चालू आसा की टिचरी DED करपाक ST कम्युनिटीचे मातसो ड्रायव्ह काडून ताका सांगला हांवें तुमी जाय जाल्यार ट्रेनिंग घेया कॅम्प घेया आनी तांकां टिचर जेन्ना पळय ती एडमिशनां येतले त्या वेळार तांकां एडमिशनां घेवन दिया म्हणजे म्हाका टिचर एवेलेबल जातले टिचर एवेलेबल जाता जाल्यार उरलेले भरता
परत आमी फुडल्या वर्सा परत काडटले तेच बॅकलॉग इल्ले करून बॅकलॉग भरून काडटा. इनफॅक्ट मुगे एकू कंटेन्शन आहा की दॅट ऑल दीस पोस्ट जे पड वेकंट आहाय government has not seriously done. Even in fact there are reply येयल्या that posts are advertised म्हणून आनी तूं म्हणटालो की they are saying that काँग्रेस टायमाचेर बॅकलॉग आहा म्हणून. हांव म्हणटा 2 years जालें गव्हर्मेंट, why you steps have not been taken to expedite the thing? If they had interest, we had almost 2 years. 2000 Speaker आता sir, ऍडव्हर्टायज केल्या पोस्ट जाले. 107 जे पळय हांवें शेड्यूल ट्रायब काडल्या ते शेड्यूल ट्रायब पोस्ट हे फाटल्या 10-15 वर्सांन कोणें भरूच नासले. आमी स्पेसिफिकली बॅकलॉग सगळो काडून सोदून काडून उस्तून काडून वी एडवर्टायज करता ओबीसी आनी एसटी बोथ. ओबीसी आमकां बऱ्यापैकी मातशी संख्या मेळ्ळी, एसटीची फक्त 27 काय 28 कितें मेळ्ळ्या. परत अंदू आतां 27 वजा केले 100 जातातले की उरतले 80, परत 80ची एडवर्टायज करतले. भुरग्यान एप्लिकेशन करचें पडटा न्ही, एप्लिकेशन केल्या शिवाय हांव कशें भरूं पोस्ट. Because all the posts and fresh post kalnai as on March 2000 posts were already finalized. Tu and sodun kadpa nakan previous government agile backlog already was finalized on 31st March and sodpa ne vichille हांव सोदता म्हणून कोणा सांगलें? तुई म्हणलं न्ही आतां आपण सोदता सगळे सोदून भुरगे सोदता, ताका कळून ना. स्पीकर सर, पोस्ट असले म्हणून जायना, पोस्ट भरपाक क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट आसचे पडटा कम्युनिटींतले. हांव टीचर सोदता, टीचरांक भर म्हणटा का शिकपाक. टीचर सोदता जाल्यार टीचरां पोस्ट नाल्यार दुसरी कॅटेगरी पोस्ट दुसरी हिंदू एज लॅब असिस्टंट आनी कितें दी आनी फिलअप कोरी. कशें You give some other category in that other. Why you are giving? Otherwise, you vacancy kabaros ashnan. All those posts will remain there only. Speaker sir. Those posts will remain there. एकूच मिनिट General category. विषय खरो म्हणजे पर्सनलाकडे येवंक जाय आसलो. क्वेश्चन शूड हॅव बीन विथ द पर्सनल डिपार्टमेंट. ताका एक गजाल लक्षात येना की रिजर्वेशन आसता ते त्याच क्लासांतल्या पोस्टाक आसता. दॅट कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड टू डिफरंट वरायटी. तुजे हेतू बरो असलो सुद्दां जाल्यार कायद्यान हांव फाल्यां म्हाका टिचर मेळना, एक मिनिट फाल्यां म्हाका टिचर मेळना म्हणून हांव पुलीस घेवंक शकना. पुलीस मेळ्ळे म्हाका सगळे घेतले 300 आनी कितें तरी सगळ्यांक फटाफट पुलीस घेवन उडयले. टोटल वेकन्सी भरल्यो. टीचर मेळपाना आनी ते पोस्ट वेकंट उरले. That is why in that department, in the same department, alternate arrangement can be done in the same department. आणि general category post आहे ते भरपातात. What is so big about? जाय जाल्यार करपाक न्ही. करपाक येना, पण हांव ज्या जाग्यार जमता तितले भरता. श्री कार्लोस आल्मेदा. Speaker sir, I may be permitted to ask LAQ number 1A. Sir, answer as per Cyclostar. Speaker sir, I would like to ask the minister, answer A. He has said that there is a plan to upgrade the sports complex at Budapest. Can you explain, Speaker sir, please? What is the plan? स्पीकर सर, वास्को भुतेबाट जो आमचो ग्रावंड आसा, आमचो इंडोर आनी फुटबॉल ग्रावंड आसा, तो आमी मेंटेन करता. वेवस्थीत मेंटेन करपाचें काम चालू आसा. म्हाका दिसता की ह्या संदर्भांत माननीय आमदारान की ती एक इंडोर पीच जावची अशे तरेचे प्रस्ताव तांणी आमच्या समोर दिल्लो. पण एक गजाल आमी प्रत्यक्षांत लक्षांत आयलें की थंयची जी एकंदर एरिया आसा की किमान जर क्रिकेट इंडोर पीच करतली जाल्यार सादारणसो एक 600 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां गरज आसा. म्हाका दिसता की प्रत्यक्षांत तो ग्रावंड 600 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळना आमकां. त्यामुळे कितें करप कशें करप ह्या संदर्भांत ते म्हाका दिसता मान्य आमदारांनी बसून एक ताजेर डिसिजन ते घेतल्यार जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता योग्य तोडगा येतलो.